Siap salawatan deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cek salawatan. Hadratu Syekh Asy'ari panutan kami Nahdlatul Ulama wadaya kami guru-guru tercinta pendiri Nahdlatul Ulama generasi warasatul anbiya ahlus sunnah wal jamaah hadratu syekh Asy'ari panutan kami Nahdlatul Ulama wadaya kami guru-guru tercinta pendiri Nahdlatul Ulama generasi warasatul anbiya ahlus sunnah wal jamaah ya Rabbi bil Mustafa wa qasidana waghfir lana ya wasi'al rahmi ya Rabbi bil Mustafa Nyebian jamaahun Ahmad ya Habibi Habibi sadayana tayaan geuning salam alaika Habibi Ahmad ya Habib jamaah unggul Habibi salam Alhamdulillahilladzi qad awjada alladzi qad awjada sareng sadayana ya aya nu terang teh barudak kali terang ya rapal ya hante Salatullah